Uyu munsi ni umunsi wa gatanu w'intambara ya Iran, Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Ni intambara yakomeje gufata umurego mu burasirazuba bwo hagati. Turi kubona ibitero bikomeye cyane kuri Iran bituruka muri Israel, ariko nanone Iran nayo iri kugaba ibitero bikomeye cyane i Tel Aviv ndetse na Jerusalem no mu birindiro byose bya Leta z'Ubumwe za Amerika biri mu bihugu by'Abarabu mu burasirazuba bwo hagati. Muri aka kanya turi kumwe n'umunyarwanda utuye muri Iran, mu murwa wa Tehran. Ni umunyeshuri ariko nanone ukurikirana cyane politiki y'isi muri rusange. Turashaka kuganira nawe atubwire se i Tehran bimeze gute muri Iran muri rusange. Uyu munsi hari gahunda yo gushyingura umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Khamenei, ariko iyi gahunda yasubitswe. Byose agiye kubitubwira ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ari buze kutubwira, twebwe tutari kubona nk'abantu bari kure. We ari imbere mu gihugu, urumva abafite amakuru ahagije. Ibrahim, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeze gute aho ngaho muri Iran? Turaho ni ibibazo navuga ko isi yose irimo irabireba. Ni ibihe bigoye, ni ibihe igihugu cya Iran kiri mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel muri rusange. Ndashaka kubanza kumenya, uri muri Iran hehe? Umaze imyaka ingahe utuye muri icyo gihugu? Ubundi mu murwa mukuru wa Iran ni Tehran. Maze imyaka n'umwaka wa gatanu muri kino gihugu cya Iran. Okay. Iyi ntambara igeze he? Na yahe makuru ari kuvuga aho ngaho muri Tehran? Nkuko mubibona yaba ku bitangazamakuru bitandukanye, ikiriho ni imirwano ikomeje guhanganisha ibihugu navuze haruguru, yaba Iran ndetse na USA ndetse na Israel muri rusange. Gusa umwuka uhari nuko ntabwo ibintu bimeze neza, ibintu ntabwo bimeze neza na gato urebye. Yego. Ibisasu muri kubihungira he? Kubera ko turi kubona Israel yohereza amamisire akomeye cyane i Tehran ndetse no mu bindi bice bya Iran. Muri kwihisha gute? Ese leta iri kubafasha gute kumenya amakuru yuko hari ibisasu biri kuza bituruka muri Israel? Ngira ngo wenda ibyinshi wenda nuko leta z'ibihugu nazo ziba zifite uburyo zimanaginga abaturage, zifite uburyo ziduha amakuru. Ni ukuvuga ko batuza kujya nyine ahantu hahurira abantu benshi, ibyo byo ni ihame. Ariko sibye ko iyo ubona situwasiyo ko imeze, nawe uravuga uti reka ndebe uko ngiraho nikinga. Ubu ikijyanye n'ingendo cyo kiba gisa nk'aho zitagikorwa ku buryo busanzwe. Hakaba ari n'abantu nabo bamaze gusa nk'abihebye, usanga bagenda mu muhanda rwose nta kibazo, avuga ati n'ubundi niruza ruranyica. Ariko urebye ikiriho nuko imirwano ikomeje gukara cyane ku mpande zombi, kuko nk'ubu muri kino gitondo habyutse haraswe ibisasu bya rutura cyane. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zirimo ziragerageza kuhatakariza. Navuga ko yaba ku ruhande rw'abasirikare ba Iran ndetse n'Amerika, bose barimo baragenda bigaragara ko harimo casualties, harimo ibibazo byo ubona ko mu ntambara nyine nk'uko bisanzwe ntabwo habura ibitabo. Leta ya Iran urabona n'ubundi ifite gahunda yo gukomeza kugaba ibitero, cyangwa bari buze gufata umwanzuro basaba ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Icyo navuga nuko Leta ya Iran yo isa nkaho ikomeye ku mwanzuro ukomeye, kuko ivuga ko itazigera isaba ibiganiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko
mu minsi ishizeho murabizi ko higeze kuvugwa ko Iran yo yifuza ibiganiro hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo habeho ubwumvikane, ariko iki ni igitekerezo cyamaganiwe kure cyane ko ubona ko Iran ivuga ko yiteguye kugeza igihe cyose yakivuna umwanzi aramutse atewe. Ibyo ngibyo twagiye tubibona no ku gihugu nk'Uburusiya nacyo cyagiye gitangaza ko n'ikirengerwa mu mirongo itukura kizagerageza kwirwana, ariko bisa nk'ibitandukanye n'aha muri Iran kubera ko ubona ko bo icyo bashyize imbere ni ukwirwanaho muri makeya, cyane ko bavuga ko bashaka guca agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko Donald Trump. Nkawe nk'umusesenguzi ukomeye cyane wa politiki, Iran yaba yariteguye cyane ino ntambara mu igihe kinini, akaba ariyo mpamvu bafite confidence nyinshi? Urebye ntabwo wavuga ngo bayiteguye igihe kinini cyane, kuko iyo unarebye usanga amakimbirane ari hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ya kera, ni ibintu bimaze imyaka myinshi, ariko icyo navuga ni uko bo biteguye n'ubundi bihagije, kuko yaba kuri ibisasu bya nucleaire byo barabifite, bafite ubushobozi bwo kuba bagerageza kwirwanaho nk'uko byagiye bigaragara. Ibrahim, uravuze ngo Iran ifite ibisasu bya nucleaire koko nk'uko ibishinjwa? Iyo urebye intwaro Iran ifite ikoresha mu kwivuna umwanzi, ubona ko nabo ari igihugu nacyo cyihagazeho mu ntwaro zikomeye, cyane ko yaba ari igihugu kijegajega ntabwo cyari kuba kigihanganye na Amerika kugeza uyu munsi, cyane ko Amerika yavugaga yuko intambara idashobora kurenza ibyumweru 3 cyangwa 4, ariko Iran yo yavuze yuko isaha n'isaha yiteguye. Rero ntabwo bavuga ko witeguye mu gihe nta bikoresho ufite byo kwirwanaho, icyo gihe ndavuga intwaro muri rusange. Ibrahim, nkawe uri muri Iran mu murwa mukuru wa Tehran mo hagati, abaturage bo baravuga iki kuri ino ntambara? Ese abashyigikiye leta bangana gute? Abadashyigikiye leta nabo bangana gute ku ijisho ryawe uko ubibona? Ntabwo napimisha ijisho ngo mvuge ngo abashyigikiye leta wenda umubare ni uyu nguyu cyangwa se abatashyigikiye leta ni uyu nguyu, ariko iyo urebye ubona ko igihugu yaba umuturage bavuga yuko icyo ashyize imbere ari umutekano we n'ubusugire bw'igihugu, kurinda ubusugire bw'igihugu, ariko birumvikana ko umuturage wese aba yifuza ko ahantu ari haba hatekanye. Ari nayo mpamvu yaba ubuyobozi kuva havaho Ayatollah Khamenei niwe byabaye nk'ibibashegeshe, ndavuga abaturage bamwe birara mu mihanda bamagana yicwa ya Khamenei, ariko ikiriho nuko uyu munsi ubona ko nubwo hagiyeho umusimbura, bavuga yuko ikiriho bakeneye umunsi ari amahoro, ari ituze bakenera igihugu cyabo, ariko by'umwihariko bagashaka guca agasuzuguro ka Donald Trump cyangwa se Amerika yishaka kwigira umupolisi w'isi.